بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما لما لما لك بلجل مصر بكا أم بلجل أم دووك أو يم دوين أو فيه إن شاء الله سلولة بابو أمورك سلولة الفازو أني أكاكا كواتي منا أني أكيشو wala bo bi wala handa silwole erere minu mbala donc ni silwole la kangi chogodo oluka ni sura muqaddimatu tiga ko tambihun ni hakli kunye wali yahdhar al muadhdhin silwole la ki chogodo min maddi ba'i akbaru ka ba'i samalila akbaru wa fa Allahu akbar kana fo Allahu akbar ka bayin sama ni ko akbar dro ay wa korobe yelema a korobe ke ko dunum baw kabarun dunum bilbil ba dunu a jamai akbarun kuma ne bayin sama dro o korodi ko ala yi dunum baw subhanallah ma ebe fe ka fo ko ala ka bo Allahu akbar ala de ka bo ebe foko fo bo ni ye bayin sama doro kake akibar o korode ko alay dunui subhanallah marab kancho ka gelande ibi jija ika fokanya ibi jija ika fokanya ni ayele ma doro abe korode di masilwele do basmo fo Allahu akbar kana sama Allahu akbar bayin te sama wa ashhadu ani aki choro fana ashhadu fana samalila ashhadu ay was yorof la be iraribe mo soro ula dobe afo ashhadu ube ayin sama ni asama doro akorobe yelama akorobe ke nyini ngali manni ko ashhadu alla ilaha illa korode yalli nga shede awa ka fo masite fo ala kasoro odun tilla yini la yini de me shede ka fo masite fo ala ni ayin sama doro avec ñi ngali ya famu do ashhadu fulani ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ni kanasi sama ni ayin sama doro kake ashhadu korode yalli nga shiriyawa kuma avec ñi ngali odum dilla ñi wali jalalati anil lafzul jalala no allah ye akana o fana sama o rojume anituni ashhadu nkunyi nanoko ashhadu kano fana sama ashhadu me sheria meniko ashhadu anna alla ilaha ko korode ko la ilaha illallah sheria ba'o mu'min me sheria ka fo la ilaha illallah o ma fo ye folo koro bala me otel la nyine la ilaha illallah sheria ba'o ole munke donc ma na aslelo la nyine de be sheria ka fo ma site fo ala ma kana ayin sama kana hayin fana sama kana fo ashhadu kana fo ashhadu min shitebe iba fo ashhadu ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ma lafzul jalala wodi allah bo yorom min samali ibi haklito ola ikana sama oye ayye Allahu akbar iba do ba fo donc niko Allahu dora fana be ngale o korode yali niko Allahu akbar o korode yali alaka boma kuma be yele makka ken ngale udum tilla nyine la nyine de ala de kabbu be ni ayin samadro abe korode di makana Allah kana la fana sama ko jugu kateme sirwilla do boke wa kana sama ko jugu Allahu kallai me sama me kana sama katime kuju kagena fo dongili na'am o kuma sirwele lay kangi hakilu tonnuna me ba abe arere sirci wole la chamasro ako wa min alwaqifi ani sirwele la ki chogo do jolila ala la ilahaka la ilaha ashhadu an la ilaha kasro ka fo illa allah ummanka
kana jo la ilaha ka iba flabbe faranyoga ashhadu an la ilaha illa allah la ilaha illa allah kutika ka bonyo na manka har ni silwelete kana fo la ilaha har ni ba korfo ka fo ashhadu me shari'a alla ilaha ka fo mashite illa allah fo ala bo abi fo me mingon kan dawa ikatu nyona alla ilaha illa allah me shari'a ka fo mashite fo ala janko silwele donc iba flabbe tu nyona ashhadu an la ilaha illa allah ibe la ilaha fodro ibe illa allah tuwala ya famu bo iba yi modo kuma kono ba fo la ilaha ina fo nu ukaba ko yara busna fo la ilaha wote illa allah fo o mai ita korode do note kuma jugu baro la ilaha korde mafoite min kanga batu mafoite min kanga batu donc kuma o koro hari alareti ma kuma jugu badado islamé kana inda degala ni manya ko iba flabbe faranyo ga la ilaha illallah me kana fo la ilaha ki dadeka illa allah tuy kuma jugu ba na'am ani wa min tarki idghami dali ani iki chogodo dali fana tolila iki chogodo dali idghamun tolila fi raila min muhammadar rasulullah la wa arab kan ta chogula araye harfu dobe no le nyogon soro bi nengele awka odi to ko idgham harfu dobe no ye nyogon soro ibi nengela flananga odi to ko idgham arabu kan do mba wodo kuma raye sembe ula raye manana sigrif la kofe ibi nengele ya arainka akambode ma me wafo muhammadar rasulullah kana fo ashhadu anna muhammadan rasulullah ka fi be dan sigrif la info ka soro arain fo ayi ni mo min ta arabu kan ta chuko do wori ba fote ashhadu anna muhammadan rasulullah ayi ati fote iba fo ashhadu anna muhammadar rasulullah darra donc ibe dan ke na fo sigri kile kasur inne ngele ya arainga darra ashhadu anna muhammadar rasulullah wala kambodima okuma ifle o kechugo minke ibije iko ke kanato na'am wa min fatihi lam aniki chugo fana silula ki chogodo lamu sigiri fonnin tolila min rasulillah aki chogodo lamu sigiri fonnina na'am ibi chogodo lamu sigiri fonna min rasulillah la okuma ashhadu anna muhammadar rasulullah rasulun sigiri be kukurude rasulun sigiri be kurude pasige aywa annaka khabarudo ko maminu men nahawdo o lude be o fokundo anna aywa leka khabaru de rasuluye o kama ascribe kuru kuma kana foybe muhammadan ko sigri fonlo kuma kibe rasulay fana sigri foni ayini muhammad na hawdo ori ba afote ashhadu anna muhammadan rasulullahi ayi muhammadan sigri de be foni me rasulun sigri be kuru na hawdo mba wodo wa fa ashhadu anna muhammadar rasulullah makiki chugodo rasulu kallamu kana fatare kana sigri fon iba sigri kurude na'am hukuma wa min tarki nutqi aka ichugodo fana kuma tolila bil ha'i nihaye min hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah ma time as-salatu time flala bana fa mako ta'ul marbuta tay sirle bo arabu kan ta chula nibe jo aleka iba yer maka ke haide ka sigiri kuru arabu kan don baw bodo kuma nibe akala nabe tugu harfu warala iba kala taye iya famo menibe jo aka abe yer maka ke haye iba sigiri kuru as-salah do itafu as-salat kana fo hayya ala salati ay silwule la iba yer maka haye ba fo hayya ala salah ما بي هاي مو يدسلا حي على الصلاة يا فهموا بو
kuma kana ke sele ka fo hayya ala sala ni ko salati ni ma hay mudu awa idisila o koro de ko jenini aina katara jennima hayya ala sala aina katara silima meni ya ke sele ma songa hayin fo o kuma koro be ka aina jeni ibe kam mawuli katara silima ite kam mawuli katara tasma mada makana fa hayya ala salati ba fa hayya ala salah hayin kabbo idisila kamme ya famu bon tuguni anyire banta faraka kana fa hayya la yiba yesilu la chama ma fa hayya la sala ay hayya ala kalima fulari beno hayya ala sala kana ga sala hayya ala sala chama ba fotinde nka muti sawabai hayya ala salah hayya ala salah wada fujuin mai wa min tarki lifha'i akicho do fana hay tolila min hayya ala al falah kabin hayya ala al falahila mai ba fo hayya ala al falah hay min fla labane ka fo akame alibi bongono la hayya ala al falah ni yake sale do ka fo hayya ala al falah ka ke falati o koro aina kungola aina kungoma kuma ibe kam mawuli katara misiri de mawa ibe kam mawuli katara kungo de ma ya arab kan jugo ka gelande abe chugo ni minani ma ke te ni do faraka doro problem ni do wala problem kuma hayya ala al falah ibe hayimbo ingono la kamme ko hayya ala al falati o koro kungo yayi na bo an yerebe anta faraka ibi chugo do fana ikana fa hayya ala al falah kallamun sigri geleya parce que al falahu yikishi aina katara kisima menni ko hayya ala al falahi o ko aina katara sene kalama al falahu yikisi me al falahu o yesene kalay yaay difference bi mbuni ñon ci toro ka inne ngela laynka o difference de buni ñon ci yaay ara ko nga gelande ina fa kan ko fana ci gumna mai ba fa hayya ala al falah ibe hayin fo kallamu in feganya na'am o kuma ko wa yakunu al adhanu o kuma ibi haklitun na kosobe ibi haklitun na kosobe kuma silwele yare Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله كanga fonu fo cugudela kuma ninde ye harfu nunum belaji dem fo ka aborola mamme yibi hagal to tarji'u la nyu fo katebe ashhadu num fo chien ni ya fo chien fo la ibi kanji gina ibi klaka sikala tuguni ki kankorta nay abi fuma ko tarji'u na'am okuma ko wa yakunu li adhanu seliwele beke mutarassilan doni ka tugu nyona me ibi ta doni tarsili de ye ka kem neme kana ke harba min ghairi maddin nya kana sama kujugu fana mufritin no o damate menendo ka sama fokateme ina fo aywa o yesilwele la bid'a de misri do chamambu ke bid'a chamambu ke bika silwele sama kujugu ibta sur pati do mana silwele damne o abe miniti chamandare wa sama kujugu o bid'a de o manka
ولا تمطيط والما كاسما كجو مدين تمطيط بكره كله موقوفا حال كونها بجو أبلا جلنكا بسكوني أو إبي وقفك كاو كرو دي إبي اللبن بس ركول الله أكبر كناف الله أكبر الله أكبر أي الله أكبر أسكري بكوري أرأي أسكري بكوري أشهد أن لا إله إلا الله كناف أشهد أن لا إله إلا الله أي ibe jo abela kan ni sukuni ni sigir korle odi ye waqfi ghayra mu'rabin atil rabu donc li rabu li ye alaban sigir bi chugum na ka foti Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah odi li rabu li ye siri wole alete kete ibe jo abela kan ni sigir korle ya fam ori kama ni selule la fo itaro yala laba yere miye asigiri kurlendo wa asigiri fonendo wa ito famu ya kono naam mutawaliyan ka tugutu nyona ka fo ni ye do fo bida de folo ay ibsika français nun kono ke uni nyonje ni na kli français me kana dadu ni nyonje ka me o manga bi haythu yorola la yatakhallaluhu sukut ni dadeli tedo ni nyonje kasiru no kacha niko Allahu akbar ibise ka 10 secondes ke kasori ma fa Allah akbar tukuni wa umanga wala kalamun wal maqma kuma manka do unyonje ni sirwere damene fukati kla matala sawa'un akaka kana salamana kera salamun blaywa aw raddan wal ma salamun signiwa abekile ya famu ite salamun bla mala ite ni mayere yifukito sirwere la kana ka salamun jabi ika kontine ka siri wole fe aw ghayrahuma walma aw ghayrihima walma ulflatana muradu ye doro kuma fanshi manyini fe ika kontine ka siri wole la doro na'am wa yustahabu ba kanu liman ma ye an yahkiyahu aka siri wole la ladige ila akhir shahadatayn katara sheda flani labama min ghayri tarji'in alati sigsignike donc ni yesiri wala lame nako Allahu akbar ibafu Allahu akbar nako ashhadu an la ilaha illa Allah ibufu annofe may bidda ashhadu anna muhammadar rasulullah ka ashhadu anna muhammadar rasulullah ibidda me nako Allahu akbar afli ashhadu an la ilaha illa Allah min fada jugor ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa utika abimi foka bangere ibadde urila man nasira ashhadu anna muhammadar rasulullah ibijoy wala ibijoy me wa doko naje suka kontina kata iba fofo alabana me hayya ala salah ani hayya ala falah ibo yelma ka ke la hawla wala quwwata illa billah donc abe وفلي كاك لا حول ولا قوة إلا بالله نعم وكما ناكو الله أكبر يبسرك الله أكبر لا إله إلا الله يبو أتوفى شغله ما يبقى بفو ما أشار الله أتوهي على الصلاة هي على الفلاح يبو يلما كوكي لا حول ولا قوة إلا بالله بس عليك أول كتر السلم أكما إفنا تي عليه اللي تقولي هي على الصلاة عليك يولدي وكما إفنا بانك عليه اللي تقولي نعم أكو ولو كان في صلاة نافلة هر الناس رب نافلة سللا هر ناس رب نافلة سللا ما ni ebe nafla silla silim misri snaka wolete ibe nafla injo folo ka ladege awa naklala ibe kontine kan nafla silfe ate foichi kan nafla la barata la foi tala naam kuma naklala wati min bitu awa duwu awa silwele duwu fo ويشترط في المؤذن شروط الصحة وبالصحة للشرط والشرط سلول لا وشروط كمال أن الدفع للشرط شروط الصحة ويسلول تنيا منونكو شرط منو نكلنيا جدور سلول تصحة
shurutu kamali abenya nolu shartu nun dafara kan mena ma dafa ati fencien seliwele bisika sahako kuma fa shurutu sihati sahandiyali shartu wayi an yakuna musliman seliwele la ka keslame ni mai seliwele mamin teslame ayare keslame ja slame te ka seliwele aywa na dona yana ka seliwele ni fudi abe sigaka zakana kake ceye muso ka seliwele te saha o te bere c'est parce que muso kan lawra e mamin be seli kalam bela jilen gundo mamu mo bla seliwele la baligana kake baligye dem seni nka seliwele ate saha mais koni dem seni mi naye aka seliwele dege ma korba fe mim se ka seliwele kanya afana bi seliwele la kanya ka be saha naam aqilana kake hakli maye fato ka seliwele te saha dobe no a haklu mai aywa seliwati seratara misiri wele aw kun kono ko ma kenama do jama kenamate akoni nda be nama ma nawya do yani silika ke aw be sigi silwilenka kuma ni shartin nani islamiya ani cegankeya ani baluya ani hakli ni shartin nani oye sahantiya li shartuye kuma koron ni sharti kele ni mangedro silwile cena wa shurutul kamali dafali shartu an yakuna adilan akake la adiliye a kasro mado belajili mado a karsa vraiment karsa ye manyana mai la adiliya koro aka aywa a donenteni ala sosoy a donenteni ala sosoy donc keneka parce que gundola aywa obe ina ala ce mais keneka ko anta doni ala sosoy abe sira jelenka ma o kake selwele o kan mais mamido mado be kurtu mado aywa abe kurtu kodo ke aywa ngana mo mado aka ko jelente kosobe okuma ni o selwele bon alaikum manga ke mena ke abe saha na ke abe saha arifana kake domba ye bil awqati ni selwatu ye aka soro selwatu nunu yere de aka sura bodo har ni montrute aka sura bi silwatu nu yere dona naturally ni zawali sera silfana wati laban awa lazara wati be danima abe damnen ma katabla nina fitri wati be donini abe daya safo wati ne donc ako yere don har ni montrute donc fana kan yani mamin to don aywa me ibe dlo ma dola mamin be silwati do bashitala anno seliwele akan mais min kon kan seliwele akake maye abe mamin fixe kabla misiri seliwele la ka ke muazzinul masjid misiri seliwele la krekre nyama aka surati la mo be seliwatu do har ni montrute na me korote ka foni mamin te seliwati do aywa ay do nyinga seliwati sera wa o ka sera wali ma jate be tani montri okuma ni misiri la mo be seliwati changer ni aywa montri okuma avec baraka no yi aywa na sirwile abe saha na'am sayyitana kake kambay momin kan wa sayyitu de momin kan kadi akam be tayro ja e pia kan fana kadi aka koyo kan na mewte sharti sahanti shartu ye mutatahhiran akake ma yaselji be mo'mina ni be selji wole akasro selji bila nimma selji wole ni selji tala aywa abe saha nga madda fa kusobe qa'imana kake jolenye kasra jolendo na sigle selji wole abe saha me aywa doni baje mustaqbil qiblati akasro koronfala nyeshi bado binyesi koronfala ma ni inyesi fangore maka selji wole abe saha nga aywa amadda fa kusobe illa li isma'in fona kira mogol lamin no koso koron fela nyashimbale amanake ka mogol lame komi fiya bala nimi yele makata famore fe ulu fam ni nyashi koron fela doroma ka wele mogom me klebe amfana ulu te foime nasro micro te misal yala donc yibi yele ma aywa pour que yorore mauna me klebe amfawni banya fawni kenya ka mogona me ma dogo har ni ikuturbe yelama da dogo la
ibe I jolento kinyesi koronfala ma mebi jenge mais I kana déplacer ka koronfala bla mais o beye na soro micro te mais sisa ni micro clé na o kuma ni micro kondira bana ibi nyesi koronfala ma dron awa micro ba allase yorobe wa alla yakuna agni silula kana ke qad sallati lika salata akana soro ayi usilin sili allati silimi adana laha na sili wilaye o kuma ebe fe ka seli min wele aka soro ma seli folo de o fana kan o ye shurutul kamali e sella so aywa o kofe misiri ta kunti kono e yika seli fana sili ya famu misiri ta kunti kono yika seli fana sili ikele mesisa iklara kana misiri la tukuni ibana seli jamala o kuma e misiri seli wele lai o kuma manka e ka segin ka o seli awa seli fana kelen wole tukuni ibe jo mo wore ka awa wole nasoro mo be nasoro mo wore be soro mim se ka wole walma misiri wole la wore be no o kuma ka to yo ka wole mais ni ere a wole bashita la parce que sella ka ba har nasoro be ikasigi o selin ka jamala nasoro kelen ne sella ha abe sigi abe be ka sigi o selin ka jamala mais a seli wole ko to ma wore bulo nasoro ma wore be soro ka ke awa mais ni ere a ke fana bashita la asiri wole be saha janko nasoro ma warete ma nine siri wole wa babu ani fasulu dafarano ala kambe sabama tambihun ken haqari wundinde wali yahdhar al muadhdhin salqalana na ibmutu min maddi ba'i akibaru bayin futenga wa ashhadu fute hamuza ke fute wal mahayin fute wal jalalatu aru lafzil jalala na ke futu wal man ke futu nan dangi ani mutu ke suyi wa min al waqfi ara ni mutu sikenga ala la ilaha kama ma sigi la ilaha kama anga kapame an aru illa allah kapame wa min tarki idghami dali aru ani mutu dali idghamun toqenga fi ra'i kiri min muhammadar rasulullah ya ومن فتح اللام يعني مغتو اللام فتحنا من رسول الله كي لام ما كان فتح ابو سنيا ومن ترك النطق يعني دو مغتو سهن تقينا بالهاء هاينا من حي على الصلاه قل حي على الصلاه او حي على الصلاه ومن ترك الحي يعني مغتو هاي تقينا من حي على الفلاح قل حي على الفلاحيه او دين حي على الفلاح ويكون الاذان salqilla wonyana mutarassilan nemme na mulle min ghairi madina gamati bamban de qahne na futu gamati futinde ya mufrutin kin da qarante gani wala tamtudin wal mafutun de na futunan dangi wa mawqufan hala kauni awo siki awa kalimar kusu kamati si kurndega غير معرب عن دل رابين أسيرين في مقابل أن تكون لك مقابل أن سكا سوكا ومنتين كما تسكون متواليا توكي ميغا ما كور إلو مينا عن دلا كي ناتي بهات نقص لا يتخلله سكوت كثير كور قبل غانتار إلو مينا ولا كلام ولا سيه سواء كان سلاما السيه كي السلام واللي سواء أو ردا ولمن السلام الساقندي أو غيرهما ولما كمبلتنا ويستحب واقن لمن سرر سمعه كان رسل لأمه أن يحكيه عن أسيره إلى آخر الشهادتين كتا أشهر نكو هلي لغرنا من غير ترجيع نغماتي ساقا نيا سلق لانو أشهر كي هلا مغباكين تكينيانا وقراكم مغبي بمرغنني ولو كان في صلاة النافلة أو سير نغينا هرغن النافلة سلنيري أنت هو ينا نافلة أفردن إلا ويشترط إواش شرطني ويشترط شروط صحة وسهن تعوش شرطني في المؤذن سلق الله نندي وشروط كمال أرتم شرطنه فشروط الصحة سهن تعون شرطنه أن يكون مسلما سلق الله ننيا سلامية ذكرا أن يجوي بالغ عاقلا حقر ده وشروط الكمال تم شرطنه أن يكون عادلا أن يلا عدليه عارفا أن يتواني بالأوقات تصلي وقتنا سيدا أن يقام قوري سربي قنن قنا سرغني
متطهرا أن سنو يمي أن يسلجنغي قائما أن يسجندني مستقبل قبلة أجون كوينت كمبكنا إلا لإسماع ما غنتس كمبكا جون مبلا ونغني يسيرم مغني دين ساورا نايم ميكورون كاغوي تجرو أني جون كوي كمبكنا وأن لا يكون أرى مغنيا قد صلى تلك الصلاة أغرا كين سلي باتي التي سلي بأذن لها أغرا سلي قلن يكندا أرنا فهم قصرين لرأسو قبل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم السلام عليكم